Kardom pini news fast karbiang no berta kithanjia bangili samika jerong parpi aprangsi berta thipi pen arjuitha Dong mukak APHL CSI Hemalong mass joining amai kangni ESDC Ratcharia Songpen MLA election manifesto kapaklang Bangfi MLA Haidet Pulote Article 244A Pachun Ponji NH36 Satowaralong Quebec Kapang Tanga Joini Ihum Elto Agarikimi Lapen Bike Ahir Intang Rakpen Kaching Koi Usuka Asong Pen PMAYG Ahem Soki Kim Kirang Aronria Puthak PNRD Commissioner Ariding Pinpuralok Kapajir Pon Karbianglong Pen Nogaon Ahoya Karbiaphan Kapanong Pi Sub Center Ahem Thiri Ahem Ason Pamandet Nomati constituency pen Kedothip Inut PMC candidate Abangphu Lapen Korkan Thialong Inut BJP claim Bangpini APHLC along Chepaok Dunlo Bangso mass joining Amailong APHLC Maipu Hauraghat LAC Robi Singh Ronghang Aluhiaman Pen Chetong Dun Sarkiri Rongphar Central General Secretary Organizing Secretary Hemaritaro Gobin Rongphar Hauraghat LA Constituency Youth President Non Kevangji Emily Kilik Jongsi Haidet Pulote Assam Assembly along Article 244 A Puthak Kaningji Dunpen Dengdidet Pulote Emily Ang Hoipen Cheo Bubji Pusi Sarkiri Rongphar Pen Than Pachini Dun Borwan Bangla Autonomous State Puthak lo la Assembly lo chedan ko Kroikre Pulorong da Kupen Cheo Bubji Chethan Pet po Apan hini bangkela dake 60 dulo tengpen paragraph 20 tengpen dake tribal area suppose dake election votes tame tribal satum inlong satum si choklong choji long list tame tribal satum namlong choji trading license tame tribal satum si long chotangji lapen kela EMCM kadu ke mano tame tribal satum si long chotangji lake paragraph 20 long si tok thaklo apen trading license apatha ang tamen ke bangtum dak beha beparang klemi potangte trading license dak enangji poke paragraph 10 ong masi tok thaklo lake lapen kela sona thasi paragraph 2 sa paragraph 7 ong tok daklo apen ke paragraph 2 sa paragraph 6 ong tolo dak council satum amethang election ki thurje phan atum aron allo che salam un da voter list separate voter list salam un usita non ke dobom BJP sarkar atum bangke la bangswa asayam angdeng bangke ba high court penang pa haidas tami lema hedap lo Dong mukak pen Longkiram Teron Hawar Kehat pen Rupom Hanse News Fast Karbianglong Autonomous State Demand Committee Ratcharia Songatum Pen Pinime Thangasai Hem along Pherang Kiamai Kangnia Hut Non MLA Election ahut kachipati dunji along akemang manifesto rat aphan kapaklang laso manifesto along ASDC pen bangpli MLA nang haidun dat lo pulote kechengsi articles 244A kapa piponji aphan lampale pen pachun ponji lapen ka farmer egg adui ahoy council ajakong chewang ponji pusi SIU PIU tet aphan tame claim ponji lapen kachupang lim aphan adai NG Kajironga Adung Wildlife Sanctuary Saphan Khangji Lapen Dipu Medical College and Hospital MBBS Charlie Aphan Local Atumaphan 50% Reservation Ponji AUDC along Full Fledged Padamji Lapen Kaprek Ason Anta Jongsi Rat Kaching Honpen ASDC Bangpli MLA Pamandette Claim Ponvegji Puta Pherangkia Mai along ASDC Pachethang Chunbang Daniel Teron Dun Meipu Sona Singh Terang Chunbang Sanjay Kiling Atum Pangdak Pon News Text Report News Fast Karbianglong Nomati Constituency ke Parlomate Karbianglong Pen Nogong Ahoy Along Kido Ahutuli Medical Subcenter Sorkar Atum Kelang Ledet Ajok Ahem Kangram Lapen Ingrak Thang Bangso Subcenter Ahem Hadagakar biara datum koan loni ningkache the bonta council along arpu kedoatum kapang kreve ajok bangso sub center ahem ingpu pesi thiriati viasonsi pamandetsi non an ningkan kre phoso selo pusi hadak ahoy kedo aradatum pen thanpon pinpur me asarkar tin aphanta vote ke pidun bomlo setanili tum ahawar ke towar lang lapen sekachi langa hem anta avesi akisung pensi aningkan tapathon pon
lasi vote kerek ahut alam chak jume chotke chokchi akam ta klempon ang jiputa ahoya rat atumpen ningje pon. News Text Report News Fast Karbi Anglong. Pini Deopani constituency ang kang Silunijan Jilang so along kili ka Farman Congress aja kong kache parang ahut BJP ASDC Independent kadokave bang parohini ra bang pli aradatum amena asong penche oponsi Congress aphan ning kache thepura chepa ogdun rintilo. District Committee Secretary Sotro Teron President Khorsing Ingti Lapen Candidate Roton Ingti MCC Borsing Rongpi MLA Telangana Sitha Eka Vice President Chandan Patikar Assam PCC Secretary Dr. Mongbe Rongpi Lapen Keong Dungaradatum Chetong Dunsi Labangso Amai Ardido Jotpen Pachunlo BJP Asong Atum Det Charibong Unahut Airport Railway Bank Kedoan Kiplang Kipi Atum Aphan Jojor Etsi Keong Dung Warengvar Saike Rat Atum Ang Bongpen Tipon Edlo Lapen Kachunam Ason Antame Ador Ang Kilit Pensi Pabat Edlo Pusi Telangana MLA Sitha Eka Rat Atheng no Pachini Tekang Alapu Congress Jongsi Bharat Nangche Rai Thulong Lo Tangte Ka Ta Pavedetji Rongasar Pimar Atumaphan Achiklo Jonbang Surihini Piponji Mary Hing Kache Thor Atumta Akejoy Piponji Lapen Sakati Ki Along Kachongda Dun Atumaphan Setame Chiklo E Jonpen Sika Pharoge Thomra Troxike Prapho Anutina Phanta Pajir Ponji Puta Roton Ingtia Hinpen Rat Athengno Lamchak Chepitekang Nili Phanjong Si Nangpa Haidat Lotangte Radaki Sungdo Anta Pajogji Lapen Ake Thenai Lake Gorengavar Sai Setame Kithurmi Ari Sonimso Atumaphan Pivekji Lapen Bokajan LAC Along Abangke Nili Phansi Nepe Haivek Popusi Ning Chethetekang Puta Pherangkia Thengno Nangpachini Dun Tapso Dr. Numor Mumin yate ৰাইজৰ যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰা নাই আৰু এইটো সাধাৰণ কথা এটা আমাৰ যিটো লাইফলাইন সেই ৰাস্তাটো আমাৰ যেতিয়া আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট খৰসিং ইংতি মিনিষ্টাৰ হৈ থকা অৱস্থাত এইবিলাক ৰাস্তা গ্ৰান্ট কৰিছে কংগ্ৰেছ সময়ত যিটো আনিছে সেইবিলাকে কৰিব পৰা নাই কিছুমান একটা দুইটা ৰাস্তা যে কিছুমান অঞ্চলত কৰিছে সেইটো ডেভেলপমেন্ট বুলি কথা নহয় আমাৰ যিটো কলেজ কিটা আছে আমাৰ স্কুল কিটা আছে যি ধৰণৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগিছিল সেইবিলাক কৰা নাই আমি কংগ্ৰেছ টাইমত যিকিটা হস্পিটেল এষ্টাব্লিছ কৰিছে সেইবিলাক হস্পিটেল সাইন্টিফিক্যালি এটা মডাৰ্ণ ইকুইপমেন্ট দিব পৰা নাই ডেথ ৰেটছ কমাব পৰা নাই এডুকেশ্যন বিজেপি অহাৰ পৰা আমাৰ এডুকেশ্যন সাইডত আমাৰ পাৰ্চেন্টেজ বঢ়াই নাই ডাউন হৈ আছে আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা মানুহৰ ইকোনমিক কণ্ডিশ্যন ইমান বেয়া সেইবিলাক বেয়া হৈ থাকিলে কি বিজেপিয়ে ভাল কৰিছে বুলি কয় সো ইট ইজ বিজেপি ৰোল after independence is the worst ever in India. Langche Thingpen Sarbinong Timung News Fast Karbi Anglong BJP Sorkaratum Zero Tolerance Pu Alam ke Karbi Anglong PMAYG Ahemso Ki Kimpon Along Aronre Pen Tangka ke Chopon ke Thekdaklo Laso Ajok United Student Union Karbi Anglong Asong Atum Guwahati Panchayat and Rural Development Commissioner Arideng Pinpur Alo Pajerdam Laso Pinpur Alo Along ke Jongdun Atengke Karbi Anglong 11 Development Block Kedoan Along Tame PMAYG Ahemso Ki Kimpon Along Tangte Pinpen Tangka KN Kachonghu Thedungpu Haihui Jongdun Laswajo Kumatsi Kechokang Huma Kachini Ponjia Phan Usuka Asong Pen CBI Ritar Lipsi Adai Enangji Puta Kehang Padopon Laso Asayalong Usuka Tiripiamai Meipu Bebison Teron Lapen Kongchunbang Jintu Hajarika Pen Chenglok Ongdung Usuka Songja Atum Chetongdun Si Pinpur Alok Pajerdam Karbi Anglong Autonomous Councilor অধীনত 11টা উন্নয়ন খণ্ড আছে কাৰ্বি আংলঙৰ বেছ কাৰ্বি আংলঙত এই 11টা উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো গয়া ৰাইজক যিটো দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ ৰাইজসকল যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনি অধীনত যিটো গৃহ নিৰ্মাণ কৰা তাত বহুত খেলিমেলি অনিয়ম ইতিমধ্যে খবৰ লৈ আছে আমি এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল যিটো বিভাগীয় মাধুৰ্য দীক্ষাল ফুকনকো আমি বাৰম্বাৰ তেখেতক মানে মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ পিছত তেখেতে কোনো আজিলৈকে তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে ইয়াত যিটো অনিয়ম যিটো কেলেংকাৰী এই যিটো গৃহ নিৰ্মাণ নামৰ যাৰ যিটো থকা বিডিঅ' হওক যি হওক গ্ৰাম সেৱিকা হওক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নগ'ল গতিকে আমি আজি আমি গুৱাহাটী চহৰত
পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কমিশ্যনাৰ তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে যেন এই যিটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যিটো 11টা উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো PMAY গৃহ নিৰ্মাণৰ যিটো অনিয়ম এই অনিয়মৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে CBI দ্বাৰা তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী লৈ পেলাই আজি আমি পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কমিশ্যনাৰ তেখেতক আজি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলং Pini Therepo ni Phai Krener Kep Arni Mahamaya constituency ke Parlo Dongmukak Ahithialong Manpeng Kedo Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen Monitory Cell Office Kangpupon Laso Phi Korkanthi Dongkaching Thu Pathua Klam Along Palesi Rat Pi Amai Padopon Lapen Kaprek Asong Pen Kachipa Okdun Amai Setame Padopon Pini Laso Amai Along Bang Pharohini Sose Atum Kaprek Ratcharia Song Atum Pen BJP Song Along Chepa Okdun Lapen Pini Laso Amai Along Kachetong Dun CEM Tuliram Ronghang Lapen Korkanthi EM Rajuti So Lapen Mahamaya EM Lunsing Teron Lapen Manpeng Kedo Abarim MLA Dr. Mansing Rongpi Lapen Kaprek Manpeng Kedo Lapen BJP Along Klembang Phu Klembang Phiatum Chetong Dun Si Maya Long RDP Dun Lapen Pini Vote Kerek Amai Setami Padopon Dongmukak Pen Longkiram Teron Hawar Kihat Pen Rupom Hanse News Fast Karbi Anglong Kewangji Jangni Poni Phai ECR ni Karbi Anglong Along Ri Arlo MLA Kilik Kepa Dopon Jiahut Kilik Haivek Nangji Pu Ajok Pini Bithung Reng Thama Constituency Arlo Menbiji Pen Lapen Nam Taradubi Along BJP Amai Pedopon 20 Nong Baithalangso LAC BJP Asong Pen Kachetoidun Rupsing Teron Rat Amai Along Chetong Dun Si Kilik Ke Hainang Jiaphan Ingtang Kring Lapen Ki Ong Dung Avot Kachipa Haipon Jiaphan Vote Ke Hangpon MLA Kilik Haidet Lotangte Radakar E Rad Akimang Articles 244A Alamte Sorkar Atumalong Pangdak Dunsi Kepa Chunji Aphan Bor I Ponvekji Lapen Karbi Anglong Adui Ahoy Along Le Kaike Kachihuri Nang Saipen Adui Ahoy Along Kedo Rad Atum Akisung Aputhak Setame Sorkar Pen Chingki Ponsi In Samjin Pen Kedo Dunlongji Aphan Rad Athengnu Jaipon Anparta Legislative Assembly Haidet Lotangte Sorkar Pen Nangkapalia Scheme Kedoan Kaching Thura Sayamu Klem Ponsi Pachun Pon Rinti Poputa Rupsing Teron Pen Mai Along Pangdak Pon Dongkam Pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Bokulia Police Station Angkang Longnet Pen Dam Chot Lang Parpan Adung National Highway Atawara Long Ihum Elto Gari Kaching Koi Chepharle Phet Anpin Birta Kelong Donatengke Longnet Anat Pen Kivang Bom Ihum Elto Kimi Mate Number Kave Agari Kapang Tang Tektik Ahut Men Tuwar Kekek Pikajok Adim Along Amatsi Chingkoi Chepharle Long Pusi Ketek Dun Long Atum Than Sita Kopai Kimi Alang Litum Arenga Hukiso Birta Avelangpu Birta Ribom Aporahut Anke Pulis Atum Lidun Dilang Lapen Alang Litum Gari Pen Kunatong Kidam Etne Bangso Puthak Klardak Longdun Delang Son Sipini Lethot Dipu Manja Tuar 9 Mil Adung Tuar Kekek Pik Ajok Ihum Bike Lang Bialong Chebar Chok Sita Kopai Kimi Alang Litum Thangnat Akisung Avelang Bangso Hut Rat Atum Pen Chirap Chitudunsi Pajok Dunlo Kachini Dunatengke Bangso Bike Quebec Kapang Tang Pik Ajok Si Tuar Kekek Along Mate Lang Bialong Klodam Long Puta Ketek Dunlong Atum Than News Text Report News Fast Karbi Anglong BJP Pen Kachetoidun MLA candidate Bidya Singh Ingleng Aphan Ong Dunga vote pen Kapa Haipon Jiaphan Pura Non Malom Dode Sang Sesi vote Kehang Chiting Krup Anpin Lason Aporahut Pini Sonju Terang Pen Jalin Ponsi Birla Rongklar Bong Along Vote Kerek Amai Kangni Bangso Amai Along Alohiaman Pen EM Amor Singh Tiso Chetong Dunsi Maya Long Kuson Pen Si Non Kebangji MLA Kilik Along Ong Dunga vote pen Kehaya Putha Lapen Haidet Aphi Kaching Thura Awar Sai Kapali Edji Aphan Chakpon Athe Tovar Me Lang Henlo Radatum Akinang Sot Lapen Akisung BJP Asorkar Banglote Radakar E Articles 244A Setami Pachun Ponpo Anparta Kaching Thura Sayamu Kedeng Ponji Do Olang Lake Mo MLA Haidet Lote Bangso Akisung Pen Jokpon Popu Heihui Aputhak Ningpat Hepon Bangso Amaya Long Bangsuri Isi Sose Aradatum Chetongdun News Text Report News Fast Karbi Anglong Non Along So Phan Birtang Tonsina For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic.
MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kang tuan pen nang chiroi thulo. West Karbi Anglong, Ahoy, Langhempi Alongta 20 Wothatlangso Legislative Assembly. Bharatiya Janata Party, Matethi Hekpen BJP a candidate Rup Singh Teron Aparman, non ke bang jini phai inkoira ECR ni. Vote kerek PG Lapen, Mai P Kipa Doponji Aphan, West Karbi Anglong District Committee Kongchun Bang, Agustin Hanse, Socheng, Yuwa Morcha Game and Sport in Church Denison Timung Lapen, Local Committee Kongchun Bang, Glis Amsong Teron Atum, Mai Kipa Doponji Adimaklong. Kelangdam Lapen Kisi Kedang Asai Dengpon, Halabang So Amai Along. Amreng Constituency Pen, Polling Station Troxy Lapen. Socheng Constituency Pen, Polling Station Cricket Home, Aradatum Aparmansi, Mai Pedoponji, Lapen Kadokawe, Bangsuri Kep An Armu Chetongji Pusi Perangke Atumatengno Kongchun Bang Pen Pachinipon. Mai Kepa Doponji, Lake Ami Samson Singh Ing TME School Aklam Along, Lapen, Rod Ahem Kepa Sunji Ke, Tado Langso, Chesong English High School, Aklam Along Puta Agustin Hanse Pen Adim Jong Ponlo. Langhem Hipen Onar Sontimung, Newsfast Karbi Anglong. Pinya Birta lansi pajudlo dume thakme kardong.